Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Rabbi hamdal hamidin wa nashkuruka syukra syakirin. Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Pengeniku Allah dia gaya kia betia sahur ana watatanutu dutuku manga Hafid Ustaz punikan Allah so piset timana na beta ngamia betia ian na palayat nutu tarima anu Allah na tekta kepenian na mabelui asin dewa maliwanag alukstan waya kakatan wasi Haji Abdul Jabbar kukubanian. Amin tanutu Allahumma amin. Yang mana Allah agian kaya mabubuat ta'lim tanu kana betanu pembatas sasu ta'lim tanu mabududu kenapa ini akan pekabubu kakajim beling aku samarawi ayah kapakabubu tanurun na dia gaya beta dimantu nana besta apantag sa agama na kailangan na mabubo inuto na uding kapakabubo na sa mga pagtawiman to na gumagedang siran sa mayaw matenggo po agama na basta gumagedang matawa isa mayaw na mapapasyo. Oy wala panilawan naging gutuwa kapag imam api ni kabut kapi yang kay kabut ya sa Quran kate surat 3 mantulak terawitan api ni kapi yang kay kabut ya na andudun ikapakatas usak buka na tidun kumada bala peleg-leget wah ato ni maan na ang kutwa legetiran na ayaw tafsirotuna sa satiman maluka tengka gitu lagi mabugi yang gana nakabati sa khutbah Jumat api dun ikini pamasig na kaum kami ya kapia ka penik khutbah na andi kapakatasian na ilang na sumada kalataw kapane dumyusu oy na pamamakinigeng kasirang kapalayap sigung na sudong tulong na lumalang ang ugay na punggugubun ano di kapakatasabaw nagito'y sabag aayam apiya si kudai na basta aagama na kailangan na mabubag koto penalamatan namiya wata amiyaya si saripa dan makaalang sa balui ka bigyan ako niyan sa malaabalas ka makapite 5 ko ron minisabag na de mamunderay nung ng kanan na pagariyami akapapantagan na sulutan sarip kumaray marantaw na ayun yunot agugyan ganan na babayami pan kapapantagan na mudira sang kanan na maahad tuka niyo no tapunang kanan na bubayamiya isa asari-sariga na mayor tanwe sa Marawin. Oay. Nana maunutang utami tetapi akan na wata ko kapapantang niyo na asulutan sa kalunganan sampai ada lumapantar. Na imado na inwa gumitra ka pagbangan sa subli na tanong kang anak. Ino ako mitra ka. Oh.
Insyaallah nak pagayong ano rin pagbangan sa sugunit ano kang gina ka. Pagayon na yung tanong na pagbangan sa sugunit ano kang gina ka makaturo. Pumagino tanong. Sabab san nakanabo ini diyan kaya mga taalim nakanabo ayaw mo makakikinangalan si Inas Kano. Kaapies kami na kailangan namin suwasyat. Diyan kutuan litar na buringan na misisita iyan ang kutuwa kapipirol kaging kuta buringon na pinipian ka na may limpyo sunditar na kaugay na aya sekreto na langwan o marsik sa limang ka na ilang kapaliw miyadil. Oan. Sama na to, yung siya kunci naging kapangusiyat na matag kanu sikandari aya miyak kala na pangusiyat nami nagiginawa mi. Ay dapat iyo na asar kaging kaya petir una kena tanu denim na di kanu din makabeling udiad na masuk katiro. Paglingo ko Allah dia kaya katitimu-timu tanu nagid ni katimu-timu tanu ko surga. Amin aniwaya. Sabab san naging kaya dunia. Oh. Atang miya piya miya doon jowan. Ikaw niyan. Yung mana ritay pang kaya iko wanita niya ni panunggiringan. Oh. Yan ya dunia naroon tanu matatago. Okay na ayat tanu pagusar na dunia. Yan kaya kibabatok sa dunia. Anto na besi maana a dunia kakalia kenabenan meranaw ka besanan wallah. Fala tagurrannakumul hayatud dunia. Wala yagurrannakum billahil garur. Tolak si mana kaya dunia? Na aya amana dunia sa kamus na al-kaunus sagirun sagir. Ito mana niyan? Aya mana al-kaunus sagirun sagir. Nagyan kay ko na dunia na aya kay to iyan. Na miyak kay to ito kulangwan o ilad nuwala miyak kay kita. Amin. Na gigay dunia na inuti ko mga lokas tanwa kamalun na sa dunia na malubukun deraan na kamay ito sa dunia. Kaya na dunia adita tapaing de sa rigidan. Nasa dipanday ko lang ka na may tarbang ako karang. Nasa manasa malimon na apa yung mabinandar na padukumataragandan. Kagawin tanong na mga tubo-tubo din na ni Sheikh Muhammadu, kaya nanan, ay nagawa ka nung. Gaya ya dunia napiakat na o Quran asu dunia na tango takot. Tangakan. Nakagigil kaya dunia na tangakan na gumini Rasulullah fala tagurrannakumul hayatud dunia ubakan umakan. O dunia. Tidak di dunia at tangakan. Inu ditalakan din naman naging utama udah. Iginap ko ba niya ng gutwaraga naroon palitwa. Why? Inde Marian na akan ang gutwaraga. Tama siya diturugan. Ene mapipikir. Naturugan pa niya taginapan. Na makanaw na niya man pagnawan. Ha? Kaya kung takapubay niya, kakagi pagakan mo dunia. Ha? Na andin ni kapangarap man yan sang kotora na bundi turug. Biyo ka lang tumantang. Oy. Di niya pinagpakaulutan. Di niya pinagpamamasaan. Nganin siya. Ang gaino, na ayaw bukuto aka dedelo arkaw na kagiya iligan ak na mga karuma. Oy. Kahagiya man na niya na ayaw lalano to na haram. Nang bebetu din mabugi yang kaya laba kenahan ya kena ulayakan. Oh ay, nagito din mami bebetu-betu. Oh ay, namanya kawing siran na kara beduban yang kulayan. Oh ay, mata lagi ini. Fala tagurrannakumul hayatud dunia gin kaya dunia na tanghal. Aya ipun betuku dunia na gurur. Na aya ipun betuku mi akalian na magrur. Ha? Magrur, may akal. Ino talo petir agiang kaya dunia natangakan agiang kaya dunia.
Na ayah kamu boleh yang kaya dunia tangakan na ileniuman. Igira Ramadan na semoga sa palingki udi na market na ngana na kaunan na mo na pisigod din na na pumasa na ka. O ay igira Ramadan miya madi ang gano'n na tarisa. Nalaw na pisigod din na na kabi alam ko na mapamasa. Kuminuha kami sa breed na pito. Yung di ba nga gano'n na. O ay. Na kuminuha ka sa pancho, na kuminuha ka sa star. Na kayo palito nga. Na kuminuha ka sa mga prutas. Na nakagiling kong alas 5 media, magal pagbangan ay daw na masipat ka na detegun sa kakububuyayan. O ay. Na andi ka na taw na kulami saan na upama kapag-isiing kaaging kuta puso yan. Nagyang kuta kapkububuyin yan sang kuta panganangkan. Na aya panaparatin yun na agpiyag yung kuta na may saan nakaspikan. Sa kaniyapan, sa kaidaman yan sang kuta panganangkan. Okay, na andi ka giraw bilala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nakuman ko prutsalan. Isa ka beso. Lagi kuman kanya na tinay nyo kadigan. Tingin na betul hati anak. Ha? Ang next tubod na ada tarudin na tigun. Ulay lang naman ito. Nalawa na ibubit na dalaw na bid na miya kanyan ang kailo. Na asar ito mi akan kanyan. Oh, asar kami akan kanyan. Lagi na ibunda lang kaya dunia. Okay, datang sendan ang kaya dunia. Oh. Kaya dunia na tiap sireo mga ulama. Pagod na ini tafsir mga ulama sang kaya dunia. Dati ko mga ulama at dunia dar al-mahdud wadar al-muaqqat wadar al-maksur. Ini di mana dalam dunia? Dati ko mga ulama sa dunia aron tanong iman to matatago. Nadar al-muaqqat udina darul muaqqat darpa udina inged al-muaqqat mama anal muaqqat dunay mana muaqqat na temporary ang kayagniya. Oh, temporary so walay ka kamatay ka napagaawang kayranon. Temporary so truck ka kamatay ka nasala ko pagdaon. Temporary so karumang ka kau di ka mauna nas kaniya ni kuna. Temporary so mga wata ka. Kaso wata ka mangudan na pamagabinabinang ka din nakalikap mamangudan niya na makapangaruma ng buling sa Davao, ng buling sa Cebu, ng buling sa Manila pagawa ang kaniyan. Ikiran na wata ka baguraga na din ka din gagagag sa naguding ka di pamagabinabina. Na din ka di pangangarki. Ngay nuto na andun ni kapuraga niya na ad na makapangarumaw na yaw pumana tumatayo. Di ka umpakaara ka. Ngay no, di bujit ka. Gaya. Ngay no na kanya magrur. Gaya kaya dunia na muaqqat. Ira ko na pamumulang sudaw ko kababarong barian. Niya kapasa-pasang kay kapag-English. Uwi na iman to amiyan lo kasi ka na di nga katangan to na iman na who are you? Inang pangudang ka na tito ka kumapasang ikatero sa Arab. Iman to na di ka kisi na kaapya sa umais mo ka na di nga kapmanaan. Ngayon na kagaya temporary sa ilmo. Temporary sa kawiyag-wiyag. Gina ni paganay ikmana ko dunia adarul muaqqat. Ikadwa ikmana ko dunia na darul mahdud. Ayam makna dar al-mahdud na sa dunia na darpa unlimited limitation sa manusia ang mapapadali mo. Pala palitan o tatagun sa diyang ka. Pala palitan o tataksan Allah. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiki qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanatin wa arshuhu alal ma'. 50,000 year ada penakang belayu langit. Aku suruh panam ya pasan jutaks ka. Ya pasan dia nak bersama dia nak beresan. Ibu lupa yang makna niya na ini so
Ayah kadir kau wallah. Na ayah kadir yang reka na miskin ka. Pobre ka. Na si kadir beling sa Amerika. Si kan beling sa Saudi Arabia. Wan pernah gede na kay helikopter di mama sayro sungguh ulan. Narawongjo. Kaibet tedena ko wallah kaapian dekan ali becang ke dunia. Nasotola dena ka miskin na miskin. Taksarkan dan wallahu ta'ala. Ugi nawaya taksar ka wallah nakawasaka na dikan pangu sa dilabayan milyonariwan. Wah. Katanya ito ni katero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tige na apia panagpanaguyan niyo suriski. Salagi do kapanaguyan niyo ko kapatay. Nabi tutuna ayo din suriski. Salagi do kay tutunaan niyo ko kapatay. Hadisan ng Nabi. Ino to, naging kay Rizki na apia na kasong nagkatalingan niya mo. Ha? Ketiding ka. O ay makna taman. Sana ko kita niyan. Ay misusurat sa langit. Na ano nga nasabto na ay kisde ka na aruan. Na problema na kengkan na api agalunggu na da. Ito na yung soto. Misusurat sa langit na kinakan na aruan. Na mga nidemargan. Na malanggaw ba aruan. Na yung nga nakapagami namin yung tabutok sa paitaw. Assalamualaikum. Ano ka na? Nandiba pa? Patay ako. Diyan sika kung pagudyo sa walay ka, pagagi ka suwatay ama. O, miya lalagwi ka ro, nang kumiyang sa aki ka niya sidira na aruan. Ngay no, nakagidumi ya sukat ka aruan, anak pagkawitan wallah ko aruan, anak ka makangagituy kadul ka wawudan. Nakuri ka rin di. O, pira-piray manguda ay nipun sa elementary na pagidaan niya suwata. Ha? Namanya high school sira na di sila na pembelag. Namanya siga miya kakamiya kaliciran lagi tipetero namanya kapruno tapos iran. Adi turun juraga. Udinian managa suara manguda. Ladi turun sumanguda udinian managa suara raga. Namanya kapruno ta. Ini pun tu saya elementary na pagidaan nyo. Ha? Natiga dia gaya ayam makna niya na manguda. Oy. Dikan man pagkawan kapag naman na marako sa jawkit yung titigilo man ino ko di peteng kedai papanok ko sonori ka sarwaru di depo ko kayo agin dulu nga nakabadi ka sa perote sa jawkit ubaya kikuar ka na panan at punang utsaka ubaya kikuar ka na po katango saka ubaya kikuar ka na buwan na kansaka sa jawkit natigin na ino pandisaya tanin mo sala kumukupur kayo na pa na kumukupur ka makagugusan natigin na lang natakaman kalanatan na lumbatan nagsukat-subat sa galawan kamakwa sa galawan na bulong-bulong taon na nayo ka wait a minute nayo ka man Manila ko ada nami Manila Disember mimdegan na paputok owa nami akan nabel nambeling ka pagagsyo apa ko masayagin na pemisita ko wala yung raga na pengurau ko na wata. Ini pa yung isita nang wata. Tigil na so pag-ido na kan, nasuman yung kay Puskan na kiyawing. Wata yan na, hindi na manayari. Na dito na ini po na sa elementary na pag-ido ng asiran. O ya bna Adam laka ma turid wa liya ma urid. Tafawid ma urid sa akhudu ma urid. Hey muriyataw Adam na adna planong ka sa ginawang ka. Na adna planong ka tigo Allah. Nasi ikaw na ko plano akan nakadebu bang kamapumpeta di luar ko papasadin ko plano ka. Oy, aya plano yang itu ni pengaruman ang kutaraga. Okay, na aya plano Allah Taala na sana ko mapengaruman yan. Oy, na aya biyak wa na surgian, si miya kamong sawao, si miya kamong sa bubaran, si miya kamong sa bebaw. Okay, na piangaruman yan. Na api sa mga luksya na dinyan kilala. Api yung kutababay na dinyan kilala. Namanya katepi sila nakakagir agiti papasad ng Allah arkiyan. Ano ba nagapagating ako Allah? Under control ka. Pwede ba tayo? Ikatuloy lima neran sa dunia nadarul maksur. O di nadar al maksur. Bila kaya dunia na tanto makampetan kaya dunia. Digete ang kaya dunia. Digete yang kaya dunia ko kapagin tayo sa kaya dunia. Tiyago to ka, assalamualaikum, alim sa'ad.
Kaya nakangairan siya wala. Ini ako, may kayo ini. Tingin nakawing ang aki. Ada saya si imam, nakiyawing ako. Lagi yang koto amang udah. Aku raga. Nami ada yang udah pangatin niya tagu. Assalamualaikum. Ino ka na. Tinakutulan ka kung siya muka. Tayo mimbo, tatila so kiyawing ka. Ha? Nami ka sa mga kurog man, kaya putulan na kung siya muka. Lagi yang mga udah pangatin niya tagu to ko. Ino ka na. Tingin na anak pa kau man, nabakon mga titaro sa ataw. Ina tayo pangaruman, tingin na so pitulan ka sa buga-bugura ko. O kaya. Anak pangilay na tagawa to. Yeah. Ya ko mau bitutaro sa kiyawi. Yung pangating niya tago to, kino ka na? Tingin na pagulot na ka ko dyan sa muta. Oy, kadi produt. Yun ang ikaw sa dunia. Maksud. Ayaw katawin ka po dunia na ayaw maana niya natang to mati. Okay, na ayaw ketang kedang kau na sa diketi sa dunia. Nabuhi na pagilay na kang kota bagurag aanto na abay ni nasisiyurpan. Miyay kagiyang ko to bagura di mapipiya ginawa niya to na bini. Niya kay ito ka di kunisi, di magugut. Na niya alay subutad na iya magapo lagi ko to bagura. Okay na lagi di salungan at iya gede mau diketik si dunia. Ha? Iku mga rabaya man bidunia istagala. Kargaragu tulal aman awalam yazil fi ghafla hatta dana minhul ajal. Amay ka mariribat ka na di gol pago wala mo gitu ko na titinig ko malakal maut. Oy, ari dato mauda. Saan kaya ko ha? Na yuto so ini tafsiriran ku dunia. Ugaid na anto na unon ikia usaya kia pakak kia kelarwa o mga nabi ku dunia. Nakates ini kelaruron o Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia kaya tigo isa ang kaya dunia. Oh. Anto na ibunta ng dunia. Na ayat tibu, ayaw maana niya na Isa abunta lang kaya dunia na daru sakmin wa hammin wa bala. Dia kaya dunia tigo Isa na ingadaya akarorunuta. Basta sanjap kita sa dunia na kelos. So tara, natatagong sa Toyota, nandikili o nakausap yan sa dunia na bubuti na minggu miyalos. Owa. Yung ko to simento halubulak nganinsan namiya ka pipi na kita tambagen wilo gumita nga pagulan sa dunia belay na ka na digiti na kapitan ka merdaw namuan asay at pagusan ko dunia na panapalay din pagkayam na nila kerunot niya kerunot cukutaw na kerunot cukato na kerunot cukayo na sakay di kerunot ta manusia. Oy sakam agil ka dunia. Ikaw inikman na iransang kaya dunia na hammin. Ika dunia na derpa ini awidakan. Yung kaya awidakan mga babay kulay. Na didin abes ipulaguyan o kawasa pubri adna kadatuian, de kadatuian, adna pamilyan yan, adna sakitian, de sakitian. Panay na ng mga pupay sa awidakan. Doon sa libre. Oh. Ano ba pag-ipgilay na kasi barangay chairman, si kapitan? Pagilay na kasi mayor na mayor. Nabantiga di awidakan yan. Kaya awidakan na kasi bilian. Nasa puno na ay awidakan ni mayor na milyon. Oh. Doon si libre yung isa gigi awidakan. Oh. Irawan na nanakaw ng miskin yung tumanin niya nakawasa. Madigigit tiga naman lagi sida tua mangda sa dilaboyan na lilimu unwan daw ta'ala. Oy, lagi kaya si Ali Muhammad na lilimu unwan Allah ta'ala. Basta katanwaria, api atatara kena de nganinjan. Oy, de kaya video kala mga taway na bumoto di tiro keribet ka. Oy. Kaso adna terakian na dito pagkakana sa widakan kauman 25 na pagulog sa bango. Tsaka doon ay pagulog na ka bango. Ba nakarong ay bala pili ka ba ka? Da. So miskin na waya widakan yan na 10 na sokawasa na ayaw widakan yan na 1,000. Oy. Di nga turun yung mga kawas at tingin na madidik manag yung mga tadi.
So pobre nandela kau kami sa dila bayan kada wida kada kami sa ginoni. So kami ro jako swagan kada wida kada kami sa ginoni. Okay, naupo na yan na ako nakawasan nakritikan makukuha mo kulit na berian. Dila ni pagayinan. Ha? Dawida kanok miskin si ulalan. Ha? Tay-tay pa panaaso ang kaya kawasa. Kagi mapibo ka mga manok ka pa na ganyan. Okay, nasa ka na di ko tayo pasok at kubo niya na raw na bugula. Tingnan na, dia bili vitamin na los. Nawa ka niya. Ha? Yan kaya kawan pobre, napakaturukan din ay isa kawalin na di ganun panglabo. Ang kayo na din awida ka niyo. Duit na sumuldukan waktu ko, ibu taka siapa korban apa? Duit na sumuldukan waktu ko, pakaturukan na di ganun panglabo siya pa itaw. Oh, ada sumuldukan waktu ko. Sabi dengan waktu ko na tigira gari upin, tingin pun upin. Ya mabubili sana mana na bela. Bisa na rumia kagabi. Kanawangannya ini sederhananya. Tingin na lagi gato turugun, nanapitan na kami sa tirugun. Kung naisulde na karo, buyo kukura. Ano ko dyan pwesa? Miya doon ni mato sa usos na kuha kukura. Yung ano nila po, taway mato na, ito na ini. Maginay man to. O ay, pumuwayo ka siya. Kalalalungan. Dawida ka lumiskin. Nasa kawasa. Tapos niya na di pangalabot. Ang dito. Mata na kuha na ta, nakataman sa sarjiriran, hindi man doon. Ha? Mala iawid akal so kawasa di so pubri. Ngayon, nakadya, agyan kaya dunia na lagi na yung lawasay gawid akal. Ambay tumalataw na panayon mabugosa, ginagawid akal. Ay mapiyakatan ng Rasulullah, piyakatan ng Hasan, Asyahid Hasanul Banna. Allahu gayatuna war-rasul qudwatuna. Ginari sidi yun. Ha? Wal Qur'anu dusturuna. Ito na pala rin sa batir. Wal jihadu sabiluna wal mautu rahatuna. Ito na yung ano ito? So Allah yang tapami, so Rasul iladiwa nami, so Quran kita bumi, ayalala nami na sujihad, ayabuka pekadika binamatay kami. Lagi ka dunia rawe, pipikir na ka, lagi ka dunia nandika ka, nani mo na ka pekadika ka? O ay. Pama na pipikir na ka, na beli-beli ka sa awidakan. Ayat na pipikiran ka mga uri penuwarlan na taman sa dika matay na ibet tibig wala ka di ka gila sa awidakan. O ay. Ngayon nakagiginan ni timpla dunia ada ruhami. Awida ka. Ato na ikatalo, ating pala ang gaya dunia. Nadarul ibtila. Di gaya dunia. Napalinig sa minisyon. Di ka makabulong sa wali na pagating mo to sa exam. Ato na isyo nakagida ka rumanga. Ha? Nakakapangarumakap man na pagating ka man sa exam. Ato na isyo nakarumanga. Namuotakap man na pagating ka sa exam. Ato na igiging mo mga otak. Ha? Nanay na ka, naama ka na, pagdating ka sa exam, anto lang mga di, ikitputan ka kinakaw siya mga pipi at nakaw di, pagod siya ka. Yakatamo ka, pagdating ka man sa exam, anto nagiging ka sa tamok ka na. May adato ka, pagdating ka man sa exam, anto nagiging ka sa kadato ka na. Kaya kaya dunia na taman sa ayamanan yan, na di tanong mapukas sa kaya dunia na kumakapat at tanong ng mga uri penuwala. Sa bulpin, ayam ana nila pegencer tanunin ugay na so resulta o ayam ana niyan na mga grita no sa kian tanu dadi tanu kilay sa dunia kasi tanu kilay sa alungan amaw mo tanu kilay ugay na pagning ko wallah agi kaya mati timo na palin niya mga surga amin na niyo ay tonari pagpunta no sudah siso apa dulu nah neno kabit kita bunyi portanya na surga dia gaya surga na pala tanu si manamar pala tanu di merasa rasa ngawa di sembayang bawa mambel sa bunji o surga ino ka di pamosa ko Ramadan baka makasul ko baburayan surga ino ka di diakat
Bakaya maknanya na bumani salad nasa timana mansiyo na ka surga. Eno kadi penay kadi kapara langwa na dusang ka na para yung mato na kakamakatod ko surga. Langwa na destination tano na para pala surga. Langwa na antaptan na pala surga. Okay, na ubani ulilipati apetir una kanaya adna ketu una tawabirin tau kupadian na dipili ko pa sa iya. Oh. Padikan sa isimbo yang nadigod na listahan ka. Padikan sa jihad nadigod na listahan ka. Pira itaw ko bariyo. At kurang itan niya sa bariyo, ini wari tigil na pakiwata na kan sa minsan. Nami kita tapon sa walay, nami buta lista na ya ayudin na sa akong widoon. Kinuha na rin, ang tunaw iti namata nag-iba, pakadiro na nangatawan. O ay natin niyang gulaw na ko bariyo, na yapon na mo. So pa kaya, yan di kita na disembayang na, at namiya kapira pulurang na disembayang na, di lista niya sa langit. O ay. Ino to, nakagiribat sa sabayan niya. Ribat, nakadi niya kasi masa disimbo yang nabuko depan. Na disimbo yang nasoro yang pan. Na disimbo yang natalian tampan. Na disimbo yang na tulasin betul yang usoro yan. Maritis pan na marisol pan. Na disimbo yang napiketupan. Tiada demitan mo. Oh, na disimbo yang na ibetatikan pala disimbo yang pananako. Mata dia ada kelibridi. Kenapa kabur-kabur lagi sama masjid? Ini mga ibaratian. Na mata kalau pernah dikiblag sa sambayang apangangan to pun sa ayalay. Mura-mura isa nyokap kilido. Oh, na pamana di kapat. Ngiraw ka daw na makawing agiyang kuto bedintong ko pa diin na diga di penugo pasayan inot to lakagi sambu saminarigid na sa minadayunan. Pira-piray madang nga miyaka pipi para sa madang. Miyaka nala, miyaka kerang-kerang. Nasan ja pitir o kuwan, ini buya di ko, makagigi mo ta miyaka nala, makerang. Na ini buya di kasawali, gadi nga di pagemug, na tingin na abrenga, na inabriya, na aya udiyan, na lagi do bumbili apa selaita. Na aya kioriano, na sinta, Kutu sabi wali mangot, aduh tua tinggal kita tinggal ngulung. Kioriano. Oh ya mana ni di pagemu madengnya ni datang ini baru sekali lagi dubu bili ya. Lagi kayak jika tatagung jagi nawa ka. Jika tatagung jagi nawa madengan ngan lepit tepan. Oh ay, 30 menit na ria dia ng Korea ya kato nga pernah lepit. Oh ay lubid dengar wagi. Oh ay nanti ka tatagung jagi nawa madengan na lepit. Na inabri ko na ayaw din na dia lagi udah madeng, udah madeng. Ya makanan lah. Lagi yang betul kira benar ada kalau nak dia mga bilbu. Ayo, lagi na. Yan ni sabab asal Nabi na tindu yun o antay para surga. Lagi yang pagadoy na kana hadis. Lagi ya itiang kedua Nabi tau ko surga. Na pamakin gini. Saan siya doon na kapag na muna malinga doon na. Ayo, umi na kapag pa na magisti di na pag-apply. Are Ali Muhammadu, kapag man na mag-apply. Dia kay na ni Rasulullah, alam makna. Kato na kana niyo sa mga alimaya na prepit na. Oh. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsatun admanu lahumul jannah. 5 at tibu Nabi yang kada na taw ko surga. Kata ni mana adman sa kani abu dunia na tibu Nabi. Oh. Diyan kaya 5 tibu Rasulullah pagaling ko mga taw na piyang akuanakan. No nari pada merana piyang akuan. Abun de mana dia piyang akuan na bunda ni merana. Kas tagelung dia pangakuko sayo. Pangakuayan na para benih ni kuan. Tagelung na to nari merana piyang akuan. Atay ba na piyang ada kana English tanong si. Ibrahim siya. Oh. Piyang akuan akan. Na hukuman piyang atauan na sama no to na pangangatao ka. Miya ka rin mana merana way ka di ba sugod. Oh.
Tiang kedua. Tiang kedua kan zaman enak kepakai lagi video tanusiran. Oh, tiang kedua kena tinggi mana jadi maka pakai banget tang kedua karena bos kasuan nak bisa itu. Oh, tonam. Ya kali kan. Atau di lamaran awadi mau jihatan na. Oh zaman. Oh. Ya gua kan nama bela pakagen taruh. Ayam mana admanu lahumul jannah na saken ding ipengilay sa ukit apa surga dia. Oh ay. Lagi pegang sakit tanya dunia. Oh, dah dia buku dunia. Opu ga pagu buku dunia nabi paga turnia kanian sa anu kana mauri. Na na makasangkar ka surga. Asa anu kana mauri. Na uditan uki kedusa. Na waya tuan na aya mapuro na soal aya superior. Ugi na aya base. Asistannya na sudah bisa sallallahu alaihi wasallam. Kaso surga na ditin abun bekas sulit sa taman sa di manut o surga so tagu to ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia abun bekas sulit. Ya kana dai kada to sunat. Oy na pamagi ni kadi wagian kaya tiang kadi na to ko surga. Begining ko Allah pala palera do bekas surga minani oya. Oh. So di sima pejang yang lima nasi bayo apa nama tengeder ni matan dua ni. Nah, coba di nasi amamu. Ah. Pagai atiang keduna dia tahu ko surga na boi. Dia mamau. Sama dengan subur tano. Mana dia ada di tangan dia tapi ini lebih. Oh. Paganay apiang akuan nabi tahu ko surga na boi. Kaya mga boi na mga kaad na ya apiang ati ya Allah. Mata lagi tiya kati ya Allah sekarang mga boi. Ibatas kali pura tatangkung sa tangkungan na budawan. Dan naman di mamasay ko sa pidikan na nipgudusin nga na kurumpal. Oway. Piketida ko pala RTO na sumiyaso kata ko na inibigay karka nagibigay pa tago mo bisa na ka. Ah? Na di ako pising ako sa rugo. Nasa ka na piginom ka sa misa mo. Asakan niya may rasa-rasa yun. Ang ngayon, nang ipiya ka tiya ka wag. Ah? So mga mama na miya haram mo sa bulawan. Nasunat ko mga doy. Tsaka kami na bulawan kami na miya bigyan kami. Oto. So mga mama na haram mo juga titanusan. So mga babae na solatar ka na juga titanusan. O titanusan ka na wati gunabi. Katakawan so poso mga karomaniyo sa bubaya. Sa kaya buya sa kaya pakataidiga. Na miya kang balay ka sa walay ka kong surga. O kailangan na mapita mako maganon na Aryo. Kapag na ipanapiliyo. Yeah. Okay, namiyan na kita nuwat tala ayamanan niya na ayap paganiatang kadino na biya tao ko surga na bayi. Na kanabilang wana bayi kaya katanaya na talo ka kala siya bayi. Udi ka si malusod. Nadara ka kasakapihan. Tadi ka mapadjagi kaya talo. Aryo. Talo ti manay naliyo na biya mga bayi. Ainaku nabi tahu ko surga na pagpaganero na almaratul mu'mina. Ba iya mapaparate sama na yan apa na ini mapaparate ba nakapirakan wado. Sama na dalam na tahu ko surga riyo. Pala kan gupi. Pala ni tahu ko surga. Nawaya ko niyo na. Nawano mapaparate ya. Sigurado. Nah sama dia tak tahu kan aku surga. Ini kan musim gagal. Ini maka tahu kan aku surga. Oh. Oke, ina tanu diniyo. Kagak pakai nasate manatir unakan kaya pitir yang mapaparatiaran. Nasate manatir unakan kagak pakai yang pegawai unakan niyo. Nabi tiru unakan nabi. Mapaparatiaran. Oh,
Nakat ya, di ganun number 2, number 1. Pasakin lang na number 1 una ya. So, para tiyan ay pundo ang mga alimiwaya, ang marukunian. Napag na ay lasta rukunian na antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Okura mapi o gugura marata na aya piura bubay na tangkednya para tiyan niyan. Aya mana niya okura mapi o gugura marata na kabayanan wallahu dana. Nah, sama nila tergali tanong. Tisir tanong ayaw. Tisir tanong. Ino mga di kagi ayak ko na mapaparatiaya. Na ukura mapian na ukura marata na palepuno ko Allah. Tatarima na kaya? Oy. Ino to na kagi adnap ke to na boi. Ayabu akalangasyan. Kapian yan yadet ko mama na igira aadu. Oke na ude. Beka dimpasannya beroka dipasu. Tadi mapet yang ginawa ko. Mata lagi ini. Nananong yan ako si Karumanian. Ada pangati na niya katapat yung pitiga ba? Naskanian. Niya kadya-kadya yung si Karumanian mga sinupina. Ada penakartono. Kaya lang awan niya no. Nagiyada-kadya ay ito tiging niya kasukat. Oh. Nagua kay penali Zaida wadinian. Di nga na bibita kagi na sini sapar kadu ketor. Mga watel. Absapotan itu kepian ki abi iyo. Mga mundu iya. Oh ay napadalawin ng mga wata. Ami kapi aja ta. Mata ibu ta bebutu keminti. Oh ay. Nanamia kapanig siya karumanya natingnya daman dibe. Itero adu itu radiga pendukau. Oh, ay ino ka nami indukau. Oh, ay. Kata kepi kadun. Oh, ay. Sising taw lagi nga nanda ating gadi gadi indukau mat mati ko gadi nawang. Oh, ay. Nakata kepi ka. Tapi ka kepi niya, napsiri niya sa kwarto. Ina niya kepi ka niya sumudan sa gula. Sige na way, natin na alhamdulillah. Isa rin ba na nato na itago kartonunanan. Suwallahu ta'ala. Ay, bisa kapipipi niya yung karumanin. Lagi niya kayo na sa karton. Agu mga plastik. Na, lumiyan ako si karumanin. Niya ka pura mau supitigap. Nada uwiti yung siru. Oh. Benar dia pretest ni kira ko na siru ka nung mabu. Ariyo. Maintain na. Maintain. Natulipan ko pitigap na siru. Nabubulasan niya ng bala pala dia. Napanggat tala nabubu niya naroon niya kukuta sa didelo. Kailan niya nung lagi na inukar ini. Si Imin buto ko mga watayan. Pamagdaw ka manong manatigin na mga watamiya pulang ano. Oy. Mga turupa de mga pakai dia de mga bali niya na do. At nasiwa aniyo. Oh. Lagi yang gaya ubes mapasang ikapangilat na ayah doktor itu na meranaw. Oy. Allahu Akbar. Ayah kata ikorone na ayah dukuri na sasakataw tangin mo bisa ka kiada kelakan mo. Jadi itu mga ibaratnya. Ayah gua kapipi ang ginawa niya na adun, na wida kan kadun. Na wida kan kadun. Ikira ko na adun na bubay na ayah karuman niya na impeliya doon. Jadi rami kasi gue na 30. Napisa kiti na niya teror. Pagkatu pa sa niya ba? Oba. Lagi pisa kiti mati ba? Napisa ba iti na di niya pa naman teror. Na 25 natigin na Tenggung ka sa chika sa iyo Oy, kama na nenggo. Oy. Na 28 na eniplo lutu niya. Na 29 na piyang masulan niya. Nataray na pianong itian. Natiga naman niya betar kan eko ya tigin na sugu na yung agama. Pianong itian. Natigin na naman mapia kaya sugu dirun dalo yaw. Okay ya. Natigin na kayo niyo minyan. Natigin na naman 30 man ni manto. Hindi yung kakatawi tigin na 30. Nakulutang mga kapiyan ko na sa mga latana.
Nah, sabab saya mana nih dia kau lu tidak lihat tinggal kau kuasa kalindir nah dia nak. Oh nak sudah masuk ya sudah pisau nu nak kata si Rahman. Lagi na upu dengan na matong na buboy. Ayah buah kapiang kana ira suku mikinta buka. Na ira di ka kumikinta na di ka mapia. Na ayah ma ada na kena butuh pil ama paparatian. Nah tore tarusak ni. Oh. Ika dua baik. Nama miyak sabar-sabar aku. Mama nak beri masa kita diganu digepi nasa kena tu. Naik sabi-sabi dia kena pak aniwa. Mau pening orang bermakin tiga puluh ya, miyak membuih kan. Naik kedua baik. Na al-mar'atul salihah. Fungsi ini yang mau ulama tanwaya. Ayat ikan dua bayi. Apa yang kedua dia tahu ke surga. Na bayi apabila nggak tahu. Na ayat apakah bebau apabila nggak tahu. Na bayi apa perkara dia sadar berisia. Nah. Ayah pun nama pia bebau ini perkara dia sadar berisia. Padahal perkara dia sadar berisia. Oh, niat penuh beri senada dengan mabut ya. Ayah amana apa kabut ya sadar berisian na bila nggak tahu. Kadang kap penemat umam mau berkepi nama tangan kadang. Nada penemat umam mau berpita namanya sendiri kadang. Nada penemat umam mai kemian namanya pasal kadang. Nada penemater umam mau bok ngapa meselin nama pekajirong nami segitu saya abinian. Wah. Gila di pekabut ya sadar berisian. Nah ibetin dai ku Allah kanap ketu na baya berisi kadin kebutia. Wah. Ini mana moto kata Nabi ayyuma mar'ati lamasa zawjaha sadin sabaya tilu Nabi. Akhirnya lima pipi lagi mama na panepi ini yang somama. Na saktiman abi tepi iya na kumama ama kapi lagi mama. Na pekak kelima angkota bebai sa 70 kaki 2 bulan wajalu mana mau. Saktiman itu tepi. Oh. Akhirnya nyari gimana boy? Panepi na kasok karumang kana saktiman tepi. Na 70 kaki abulawan ako kali makakuha maudala. Ayah ko istiyo. Papamangas kami manapir kan. Pera 10,000 mamuha gramo. Kilo. Niyak kadang-kadang kita akino ako sa maktabul beri jadida. Apara bisa kato ka rumah. Na panepi na kasi karumang ka, niya satisfy di piya. Na ibut din na kapiya so isa ka gramo sa gulawan niya kaniro. Ayar katanong na kan buko. Okay, na subai. Natiyakatan o nabi o panepi ka sumama. Na umanisat ti manatupi na 70 ka kilo gulo na kakalimagawa. Kaya na mga umakanon na sekali yang di Muhammad na kaya isa ini awat. Oh. Okay na adna ba yang hindi dulu di Rumania, di gato di Rumania. Nakana bahagi kita ko na kainin na bumiya ko maka ato turu-turu di Rumania ang gugung apa nga Roma rasroko ato turu-turu na mga pukawa huwag na ako na. Wah, sino ka na? Betul ba? Baka betul na. Ito na, nagpakauli. Ako bibilay na syaitan ni Rabi. Baka niyo kicamada mo ito. Mau kata baka siyo nakal. Tidak kena awasi guru sama rantau. Betul ka? Wah. Ito na, nagpakauli. Biasa nanti dia mata wala talaga. Ibu ni mato lagi dekat liga. Ayo.
Iya sekarang keadaannya nama pepenuh si Abdulawan bisa katawan. Bisa lah. Wah. Kukulin tadi nggak. Tinggal gini deh. Ada kalau kayak Abdulawan. Oke, nah udah langsung nak matang wana apa den pantai Abdulawan. Oh ay buat kapag ako ang araw na di kapan piko mama na itulah. Insyaallah na niat ini makan mga bayo. Insyaallah kan oman. Insyaallah wa ta'ala. Agi tiro na kay ko bay pamasada yung ano yung nakatiro ti guru tingnan ni sa kay guru. Ano ka ako ah. Pamasada nga dino nga kay ko sa tweet. Ibu ka piro nga. Ya di ka sa kakon. Nanti nalaman doon na pura surga paniling pa. Kapililing pa ka na. Isi nga si Imam kakiyawin. Kiyawin ka. Buena pasalo. Isi mo muna. Oh, ipag-edisyon na ako na no. Ay, biya ko lagi kaya mga buin na ino ang kan editor ka titu kumiya kalala apa padulaman ka na wallahu ta'ala mabiya. Nah, ikatan mo ba ikatan mo makabaling oh, kami yan nga niyo pa na. Na ikatan mo ba apiyang ako anu Rasulullah taw ko surga na al-mar'atun muti'atun li zawjiha subai mapaparatiayaan sa mama mapaparatiayaan sa karumanian na ukuno yung makna ni nagpipilido ka ang kutwa kabaya ka kaya kinuang ka na so kabaya karuma ka na tiyang kadunabi ito ka kusurga umamong kagagama ay dapat yun okay nakataon na ka naging mga buir kanuna inakuman ko depan matay si pakasurga naman si Kaka James na aya di seminar sangkaya dilabuyan nas kami ki Mansawi Mimbalawa adna madrasah siya dia kung ketendu dia dia no kaya tuon mo na kuwan kaya tidawa begitu din ini mana niyan ay now makapong kami sa matampay sa ano ini munay naidulu kami raro napulala kami siya kanalalan niya siya di ka tayo nung dilalan na iman to nakataya aminirang payakor kano ino ka na Peter kagi nga watak na siya di Muhammad na para katotoko niyan amati si panmakamong kamudi open na isidyo kong jagya kaya tidak bayar mana niya nasigan trik kanina nah dia na di pagang-paganay atang kadino na diya tao ko surga na may step tanong sa sikan step apiyang ako ano Rasulullah atau ko surga na ikadua piyang ako ano Nabi apa disagian ko to khamsatun admanu lahumul jannah na ikadua tigu Rasulullah na alwaladul muti uli abawaihi suwat tigu Nabi suwata amaunutan na papaparat iyayaan sa ina iya na usama iyan na tiyang kedekan dinaging kutawatan na tau di surga basta ko nawata mapaparat iyan igila ko na adna mga something karibetan ng mga wata sa katano pa na beteloron bawal ka ng betelo lagi nga karibetan ako pa kaya man nagyo na pure ayah karibatan tanon nila nyo man miyatay suama ay daw nagumura oksiran lagi napangangarkan niran din na daw makulay yun natang kami nga taman jaban niya gin pangangarkan niran lagi na niya kapiya-piyo to ubid na mistake ribat ika kuno sa parang nga ribat at ika na korek na mistake ba din ika nyo nga kuri ka na mistake pa ayah ka ko korek yan na may mga tap kumubin niya siya mayo na aya kami mistake yan na kaya pangangarkin niro na miyatay kaya na ko uyag-uyag na tinyo pagurkan na kore ka rin di na kaya arki nga kaya makan na di makaptiro kaya arki nga kaya makan na di makapkukog aw pa maka kaya taman yan sa kota kaya arki nga kaya patay niya na mga tos na waya ka arki nga na uyag-uyag na sandi ko pagutaman yan Allah matay mamusuhin na napiya magugaw at nawatay na Manila daw dia kerkan ni prilaw beriulo bengina asar mo may lekan si ina asar mo may lekan si umi
Ini na yung rule na bibibitire sa mga ulama. Kepakai ka udur syara'i. Namiya ka umanang isakiyan na kaya mo tama na pisibilin na daw. Hindi. Niya kapiya-piya to kan. Ini yung madagala tubig na kawin na mistake ka. Ino mistake. Ina ko kusakit. Nanda ko natawag na tabali ka di mabibigin na yung miga. Nanda ka nung balik. Nakajimi atay. Nakapuro. Di mistake. Ano ba tiyo? Gumiraw man, kata na mga bubaya ka na si San Gerard. Gumiraw ni Giram Yatay, naswina na gumiraw yung mga wata bubaya, imam. Kaya kaboy aminas kami bu, mga wata yan ni Periku Kina. Ada tigil na huwag, kagina ni Raku Agama. Na naupi, rinigwira na kisi, naira na piya na muna rin ang piya, na niya kapiya-piya ito. Huwag na mistake man. Ino to ka mistake. Na niya kapiya-piya ka, ino kita niyo sa ukito na biaya. Aya prigu ku uloks na sota yan. Wena kaya mistake yan ay naku uyag-uyag na din masala ko bunyo kapay yung mga otak. Away. Kata na mga bubaya ka na kata niya siya rin pa Sultan Sakit Kumaroy Marandaw. Kasuin na kami napakasurgan wala na kuman di maata na di mi di susukuli na kapigo yan nito. Ngayon na niya kata mo na niya na time. Nangyaratan kami niyan. Away. Nagibo mo takap kikidu atia ayam ana niya na puso lok saka away adi di ite yata eno mga watay bengar ka ng mga watayan naman na siyang ko na sa kaumeo giyo lagi mo takap kapi ginawa niyan na milyon na di mo ni pamasakya tapi ginawa niya lagi iya pa iwiniro na di bitiru Allahu Akbar ay dapat yari Muhammad guri ka di bitiru ato na yung kita kapipitan na ko inagwama wakul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ayo ni Allah na aya ko nakapipi ko inagwama na kama rabbayani saghira na lagi din no kaya pipi inyar kay nakuwata ka. Ayaw waro na apya din niya kakan na asal kamat kilay niyan suwata yan at pagkakan suwata yan. Ayaw waro ama na apya din niya kasambi sa bitaran na asal mailay niyan sa mga wata yan at pagkasambi siya. Ayaw waro ama na niya kalalay kaya nasudin so kining bawat taaniran raka na miya tupad so kaya ilang ko salakaw di salakaw kaasar ko kamoyak kininawatay ayaw wala ina nagaaban niyan sakit hirtis kaniyan mapipia ginawa niyan ay nawata na ubang kakalilipati inu pila-pila pisanapan niya kay inakakapon sa siniyan ito miya sukat sa kining bawat taanir ka ng mga wata ano ka tunto ko pa ma sa iyang ananian na imbanas ka kuloks ka. Wakul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Ayaw paparangayan. Wayam ananian na ina agusto ama. Ina kuwata ka na din nabidairan kumanok. Din nabidairan kumanok. Magagap. Agyang ko tuwa manok ka magagap. Na andin ni kapakatunya sa sating mana ilaw na din mukit ko kurukumi inay din may talo ko mga watayan. Oy. Taman sa di mga mga watay na di makapiya ginawa niya. Nasa sating mana ilaw na gina ni paparangay no ina. Aso ina na makasukat na iya matatagusaw takin ato na mga di ko mga watahan. Nakurigan mga ilaw di. Oy. Anda dan ikad gede mau nang kutu amano kagupuan aad na lumanan kapada rayo na matentek yang sumanga watay na mating uyan siran naka tunay ka tiruro kanukupan yan siran kaya paninti akalian na apiasya kutin siran ang kota derayo na para dikesakitan sa mga watayan minsan panasakan yang dikasakitan na asal kama ay makdani na maklong o mga ruro niya mano kalawa siya na ukirong din na ginan suri na aguswama iman to na miya kanaka namimbeloy ka ina namimbeloy ka ama nagiti order wallahu ta'ala
Awakul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Nagyan ko takaplukupir kay inaka na wisya maka. Naniyakan na ka na klin na ka. Asiram pamaniplukupan ka. Ando mali disiran maku atenggaw. Ando mali iplukup kakiran so tamu ba disiran maku atenggaw. Iplukup kiran so panganangka na kapara disiran kekwa ungos. Iplukup kakiran so manganditan kapara mapiakap kiliakiran. Iplukup kakiran so walay kay mulay ngasiran. Iplukup kakiran so menangka kapara yang maananian na an pakapi aginawiran. Gina ni patot ugi na mga pagaring ulay. Kagi magana way mga pasad. Bentukes anakan kaya watak malay gugaw. Ugi na kadaglan sa dilabay na mga wataw na palay malay gugaw sa luksya. Palay malay gugaw sa luksya. Tangot ako budi. Kaya pa tanong na tangot ako. Tuwa, tigil na, kailangan nito. Pero na umiyan na kung television namin sa eskwela na malakad na ito. Pira, tigil na 150. Tayo ni Bagay, pagnitiyan. Nagiti mga ibarat yung mga example yan. Di na problema ro ka, tamo ko tuloks ka. Okay, naapiyak pa na piya magakala nakasuloks ka, si iko tamo na ubang ka pa magakali. Suloks ka kung pagtag sa ginawa ka sa pagkamakasilay. Kaya, arigo nga na swalaw na. Ay naman, ako tanong na, ano? Kami ang kalalanan ni discuss, naging mo kaya pa kayo natatanong. Toy, ikatanutan. Yung kaya dua, amiyaw na, nalangon na yung maalo sudari Ali Muhammad. Langon? Yung ko tama nga ba, inalangon na matatago mga ba? Langon, langon. Uway ka nung mga, para kaseksya ng mga walikat. Oh, why? Oh, lagi ko tama mga mata mo nutan, mga pagganuro langon. Oh, ay, nakato. Ay, mga pugamin na ng mga malaikat. Nasita na ko ikatalo, kate lang wala kaya dua manurun na surga na. Ay, ikatalo. Ikatalo at tigo nabi apiyang akwanakan ataw ko surga na sahibul khulukil hasan. Suat tigo nabi so tao amapapadir mo so kapi at parangay. Mapapadal mo so kapia adat, mapapadal mo so kapia kapakipuntag, na tiyang kedepentunanan aaya ingit yun na surga. Basta ko na mapiparangay. Ay question tanong na yung maanan yan, na man akhlaq, man akhlaqul jalila, anto na bisika bubentugan na riya parangay, anto na si parangay. Baya parangay na eh. Assalamualaikum, mapipiya ka na sa Baya mapiya parangay, nalalayong ka na kangiti. Nalalayong ka na ka-smile. Baya mapiya parangay na katanya ito ni mapiya parangay. Pitero nagdiyari sana mawalladhi nafsi biyaday. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Absus salama bainakum. Ibat ko Allah, adi kanun makasurja surga di kanun boleh yang marate. Na nawan marate na di kakse ko di kanun giginaway. Api nawan marasambaya. Api namun kanun papupuasa. Palaya kanun umi, palaya kanun dia gumrah. Palaya kanun muja ini. Oke, na anda ni ada ukan giginaway na palaya no tuberang. Oh. Tapi kata nung Nabi ayah kakeeg si puparatiye na may lagi ginawa ikan. Na mga tutulong mga sahabat yung Nabi ang malud. Ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Bakos ka nung gisagay. Ato na yung kita kapag ginawa niyo. Absus salama bainakum. Nakuraw niyo sa salam kung dulo-dulo na niyo. Okay, question. Ato na kapanguraw sa salam. Bigyan mo ito Ay, assalamualaikum. Naya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu kang giginaway. Kung pamagayaman na niya na aya, ako kisano kang giginaway, na salam na kunaw na ko surga na mga kunjiyal. Yang ada ka na niya salamira. Mga politisyan. Yang ada ka na ko kumusira. Oto. Na ayam maanan niyan, na kena bisubu ayam maan na aabsos salam na yung uto assalamualaikum. Ayam mana absos salam
nami pangurong ka so kalilintad na kapipi ginawa ko tao ada yung sabi na di ganyan galipatan. Nunay sabi laza sabi limitan al-wadiha. Ibarat yan. Na emang na yan anawata ka na di gagawin. Di gagawin, di nungkit. Miyalangan yung pipoy pa sa tama-tama bubuk. Miya po ucapan. Ha? Tidak di gagawin nga. Nang yung makunyo. Anto dari problema. 20 agutalo ada bintang. Kelulubu jatah mo kawataya. Gigia. Di kaya ititero ko pika dun. Tapi aku pinian. Ando yan ang pangawata kanan. Tigil na siya bugi sa dilabayan. Ha? Antar ya pamilya tingin. Tingnan man ay pagkatan ko na baka nagir ka. Katan sa 25 na ang makawin. Oy, di ko rin pagkatin wa na subuan na. Natin hindi kami di ko si. Sana kau no baka pagkatan mo. O baka pendiperiski wala ni nirila ka. Nagyan ko takya kawing wata ka na ibet ko Allah kasya kito na taman sa matay na di ganyan kalipatan. Nagyan ko tawata yan na taman sa matay na di ganyan kalipatan. Nataman ko mga watay na di ganyan kalipatan na inumya kawing kapunan mo ka. Yuti man ang susalam. Ang makang gulaw na ka sa di kalipatan ng tao. Oy. Ay dapat yun. May hospital ka, di ka pakaliw. Ino ka rin ipiliwar eh. Ano ba na rin ka piliwar ka, hindi na ako jubiling na 10 agutalungi gunanda kung narinig ko. Away. Ino ka rin pumakita bang miyak ko akong nagyadiuman. Away, nagwagi panas-big niya dito na. Iya misita ki tingudin. Away. Hey, dito ang mga Loko semakaman na reagingan na nakaruma ko. Natin inawain doon na may problema. Di kami pakaliw. 10 agutalo na andil tadi itu. Ikin ang problema. Away. Katan, ani kami di kusi. Saan lagi sa pasukat ka? Away. Nen, loko ba ka pagkasukat na kasuy na karang. Nagyan ko takya pakaliw ikaruma niya. Na ibutin ko ang makagindi ng ako adiuman. Naguda sila mga pamalipan kay ni sa beberapa. At taman sa magra-gra sila ni pitadigera malipatan. Duty man ang susalam. Away. Baya kang giginoy na daudin. Katani kang giginoy na daudin. Adi ka doon itero, tiwagan na kasi. Away. Insan. At ano ka doon mamuko labilab. Away. Di ka doon giginoy. Ugaid na may hospital na ibig ka dengan bitalan. Duty buksan yan. Ay apat keten 2 sa sotaw na piu-piu ka kebabayaan na umawlog sa ngariya buya na pagkumaka na giti buksan ko ang ginawa. Baka di pa kataling uma. Gina di pero na ingaran tasaw sanang na data kurang kanya. Oy. Yan ang isa ba mga bangsa ko, ano ka niya dito ha? Kakagi, may ito ako pa nakagi ko takapagulutan ni Derry na gusto na kangudian ako. Oy, kangudian ako. Okay, na di ko siya nung dito 5. Kayap semua na kanya madrasa na medyo at na statue na may taka. Oy, nagbandagi benmiyari ito kaya miya katibaras. Mapia parangay na. Pero mana nakembu ayah yung kaya kapi aparangay ubaniwa yan ni patiyo. Naso kapi aparangay na paganero na madagal kay tunganay. Basta mapia kay parangay na madagal kay bulayo ka. Basta mapia kay parangay na di ka kaya bisita. Basta mapia kay parangay na maluwagir ka sa kawiyagir. Ano din yung pati mano? Igira marata kay adat na tunganay ka. Ira marata kay adat na ada bulayo ka. Ira marata kay adat na ada pemisitar ka. Ira marata kay adat na marikitir ka sa kawiyagan ka, pengutang ka, kami ano bekas ira na dia namyutang sekitar ka. Kurang kita kaya. Ano ba tiyo? So gina di sabab pasara miya kay latanan, o gina miyakan na lang miya kuha ni Runatuma. Kaya pa ka, sabi na tanong Runo, na seta na ko ikapat, yang kaya miyatim beliurakan nah kenapa miyatim beliurakan na dagangan kaya miyatim beliurakan di matu na surga. Baik
Atau na ikapat, al-mutawaffa fi tariki Makkah. Ikapat at tigunabi at tiyang kada kanataw kusuga na sadin saktaw akapan taga nakapatay sa Makkah. Ay ini patay ni kiyasungyan sa Makkah na mituwa niya gumra. Inusungyan sa Makkah na minaykadi na miya sakit na ro. Kaya pantaga nakapatay na tiyang kada kanataw kusuga. Basta kapantaga ng kapatay. Ay dapat yun. Bubun miya nagkaini na yung karoon mga numay kita. Nasitan minum sa duty sa kaabo. Kaparatigin na karupan kaya pantagya hotel na nung anumin niya surga ta pangingangas hindi. Bitero nabi man katala nafsahu kada haram alaihi jannah. Dan jatawa magugit na miya haram ko surga. Bukan miya do ko surga. Oh, na ino tanong na po makatana kakagi may kakuan na sana ko kesa butang na riyo. Na. Ayay kalima kami apa sa juwa siyatan. Bali ka mo jamaraw ya wingi mga pagariyan. Mga pamilya ko. Ayay kalima tigu nabi at yang kada kanataw ko surga na al muaddinu fil masjid minal masajidi imanan wa ihtisaban. Ikalimat tigu nabi at yang kada kanataw ko surga nasubilal ko mga masjid inom yakap sembayang semangat tau kapunan kulawian na tiang kada kanda tigu nabi at ko surga. Basta saja bila nakam na yung kata na niya buto-buto. Ini na yung nabi basta mau masuk ito na pamagagawa niyo kapag kayo ti mapipigil. Oh, nari subilan niyo doon Ari, deto bang udah? Diabot di atas perna. Ami atas per, masalah kok mana bilaliyo. Ayat kita Nabi man adana fa ka'annama ya'budu rabbahu fi sab'a sanawati. Sanja tawati Nabi magbang. Nama apa sa magbang na surat sa langit ay belas yan, namanya kapituragun ini simbolnya ku Allah teri. Lawan magbang na. Ingat pagi pamay kana. Sampai sih. Karya. Apa mah buta karyo? Mata lagi ini kan Allahu Akbar. Okay na adna syarat begini. Ayat syarat na imanan wa ihtisaban. Ay ini pagbunya na ikhlas. Aryo, ikhlas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ay nasiya gitu na ayat pihak kamu boleh kita pihak kamu mesan na mismo sekali na kubili bekerja lagunya tanah. Masa wala tanah kubili bekerja ginonya na begitu. Anduni pihak wala gurne. Pembatan lagi karena betul na to pihak sekali na kubili bekerja ginonya. Allah poro-porero na mga pasada ini betul bengira Allahumma Rabba. Ini yang tiara saja imam. Oke betul. Yang mana dia na? Kenapa yang kailangan lagi mo sa kapurabili bitano sabab sana belasangan wallah. Nakasudari kaniya lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kata suka piawan, ini resipi kan ada dua. Nabi mata kisah. Dan sopares. Hah? Nah, manok mayaw ya. Kenapa nama mayaw rusak? Oh. Oke deh. Aku tahu gitu. Alhamdulillah, belasan orang lagi kayak pagalitan ng lokstanos yang ito miya baloy. Wasiyatan sa irikitan pamaka batanututuno di binatianudan na mana na miya lutang tanong sa surga kaya ito mo talima na miya kalalan luto ay mana niyan na kasurga na miya pamasatan amay mabuka makikrasan na inulalatan amay mga mana niyan na suti mo po di mamasabasa utama mahilig sa sausa utapulugan na singwa lugan niya na sibusan uta oras nga pangar dutong na puso sa kapagkububiin okay na ni kapasaluto na makaliw
Ya kaya patanin na yung uto kaya boy esen ko naman. Ito pa yung panap kiinlamun. Si gusto ko taros na kaya tanong din sa uno back life yan. Okay na dia kapasa din uta saus. Namuling na kaya patanin. Wah, mana niyan na nagi piyama gusto na tanong. Eman to na ay atino din tanong. Na eman na tama sa bibig na takong tanong kung ginawa tanong. Kung utama nga dawan niya nun. Kaya mana niya na ang tanong makuha ng uta dito sa surga inalur ka tanong Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab si na malamin puluh gawe kagi alib marami hasib sa norte muling na nakapakai ng uta kabasa ng subuh na pia di niya subuh pia si sa pia utama mo sa gawe nakapakai begini ka tanong to kasadigan kaya malumaw tautan oy na bunda mapia na Atay San Hussein oy na etan para pamanis ko Allah sa meniatan pipia sa durug tanuan ya tadi isa ko mga ustad sa sangi madrasah oy sa madrasah Allah sa Atay Ustad وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وطابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم Ya Allah nakataya kepada Nabi ya Allah ya Rabbal Alamin Ya Allah natura kami ya Allah Ya Allah nalindungi kami suami ya Allah ya Rabbal Alamin Ya Allah nakumendengar ya Allah maka gana dia una na ulang butuh maging kanya naging mato ya Allah na mapagudi mata ni sa pagpinto ya Allah ya Rabbal Alamin Ya Allah natura kami ya Allah manalagos sa dunia kami akan tiga turun dulu kali ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya Rabbal Alamin hari kami ya Allah maafi kami ya Allah ya Rabbal Alamin hari ya Allah ini putra sabab peringatan kami ini kali mudun ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah sini saya minta kuburan ya Allah pakan minta kuburan ya Allah ya Rabbal Alamin jadi katawan ya Allah yang sesuai ya Allah ya Rabbal Alamin katawan kaya Allah minta pada tanggalnya nag-awit akal ya si kuwagum ya Allah ya Rabbal Alamin Ya Allah ya Rabbal Alamin relay kami ya Allah selamu dan yang busanya ya Allah Udah sa karibatan ya Allah nagunyat tibubayan ya Allah ya Rabbal Alamin Uripan kaya Allah sekalian ya Allah berdosa ya Allah Nantara terpenakau lagi utang-utang karena uling kaya Allah ya Rabbal Alamin Ya Allah ya Rabbal Alamin Kemendengar kaya Allah ya Rabbal Alamin apakah sabar bagi mga pamilyanya ya Allah ya Rabbal Alamin Saninga kiranya Allah saya ini kedatangin dengan sama pia ya Allah ya Rabbal Alamin Ya Allah ya Rabbal Alamin pakang dalam berkau yang bigun ya Allah sama usarani mo kasimbol ka ng masusuwat ya Allah ya Rabbal Alamin Ya Allah ya Rabbal Alamin turo ya Allah summa kamudan kami ya Allah sana ni mana manggelubukay ng gusto simbol ka ya Allah turo ya Allah summa kamudan kami ya Allah sama pagandar lagi mo pagumang kaya Allah ya Rabbal Alamin Ya Allah nakumanangat kaya Allah turo ya Allah summa kamudan kami ya mabubay ya Allah sama siapiran lagi mutar mga agumeran ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah na turuan kaya Allah semua watar kami makamudahan ya Allah sa kapagdatan lagi putar ini pada mga lataw kami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah na sekali-kali kong puso ya Allah ya Allah na lagi na turuan na dundu kami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah na turuan kaya Allah semua turuan kami mga lataw kami ya Allah sana ini pada pangaling gegara semua itu kami ya Allah ya Rabbal Alamin tolong kaya Allah semua ada kami tahu sama saudara siwo sesuatu kaya Allah ya Rabbal Alamin siwo simbol kaya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah na taufik kami kaya Allah saking ada berkoyong hidup sama saudara siwo ini pada sesuatu kaya Allah ya Rabbal Alamin tangan kami kaya Allah nas kami dapat sesuatu kami ya Allah ya Rabbal Alamin
Jika bila tengah sekarang berkaitan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah Tuhan dengar ya Allah ya Rabbal Alamin. Tolong kami ya Rabbul Alamin nama itu. Lala nusira nutini kalimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mga tutugas kami puso ya Allah. Beri lipatan kami ya Allah. Napakalanawa kami kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah napamanimir kaya Allah. Pakalanawa kami sa dunia. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah gini Tuhan yang dimana kita berusaha di dunia ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana amalan salihan wa tub ilaika ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al muttaqin. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.